Pozdrav svima! U ovom video tutorijalu pokazat ću vam kako da napravite jednostavan i efektan mock-up u Recraftu. Koristit ću sliku modela koji sam napravila u Midjourneyu kao i logotip koji sam također napravila u Midjourneyu. Potrebno je da se ulogujete, a zatim da popunite ovaj upitnik i onda se pojavljuje plan plaćanja. Izaberite prvo besplatan da biste vidjeli da li vam odgovara. Pojavljuje se radna površina i potrebno je za početak kreirati novi projekat. Zatim je potrebno da ponovo kliknete na kreiraj novi projekat, a zatim izabrati mockup. U ovoj aplikaciji možete kreirati vaš mockup. To može biti šoljica, majica, novčanik, znak. Ja sam svoj model kreirala u Midjourneyu i potrebno je samo tu sliku da prebacim na ovu radnu površinu. To ću raditi jednostavnim prevlačenjem mišem i fotografiju sam upravo prebacila. Ljubičasti kvadrat je 1024 piksela, vi to možete prilagoditi, možete i fotografiju ili smanjiti ili povećati ljubičasti kvadrat i u tom kvadratu će se nalaziti mockup. Klikom na gornje dugme mi ćemo u stvari našu fotografiju konvertovati u mockup, znači kliknete i sačekate. Na isti način prevlačimo i logo, s tim što je potrebno logo staviti pored ljubičastog kvadrata, a zatim ga prilagoditi, to jest njegovu veličinu prilagoditi majici. To radimo na ovaj način, povlačenjem prema dole, a zatim mišem pomeramo tamo gdje želimo da se nalazi logo. Ako kliknemo na Adjust Colors, tu možemo da biramo boje našeg logoa, zatim saturaciju, osvetljenost, kontrast, prozirnost i prilagoditi majici da bude mock-up baš onakav kakav treba da bude. Nakon prilagođavanja logoa i njegovih boja, sada je potrebno da ovaj ljubičasti kvadrat smanjimo da se ne vidi ili jednostavno da uveličamo fotografiju kako se ne bi video ovaj ljubičasti kvadrat pri eksportovanju fotografije. Kliknemo na ljubičasti kvadrat, a zatim promenimo njegove dimenzije tako što ćemo ukucati brojeve koji nam odgovaraju. Sliku možete uveličati, to jest razvući ili umanjiti koliko god želite, a zatim eksportovati u veličini koja god vama odgovara. Eksportuje se tako što se klikne na eksport i izabere se format i veličina koju god želite. I to je to.